deficit of about 47 million emalangeni. The council claims more than 36 million emalangeni in government funds were misused during that period, and legal action has been taken against former executives. After the new financial management was introduced in 2020, EMCO recovered financially and now reportedly has over 55 million emalangeni in savings and investment reserves. EMCO claims ACM never fulfilled its commitment to raise funds for the university, including a promised 200 million emalangeni for the medical school. The council alleges that ACM-affiliated individuals attempted to access the university's reserves, including a proposal to use 10 million emalangeni of university funds to purchase a farm, which was rejected. The outgoing Vice-Chancellor, Professor Paul Young, allegedly requested 10 million emalangeni from university reserves for infrastructure repairs, but the request was denied because infrastructure funding is ACM's responsibility. He later resigned, but the council says he has refused to vacate office and is challenging his exit in court. The council also claims he attempted to gain control of the university bank account despite no longer having a valid contract. EMCO says the Parliamentary Select Committee is already investigating the matter, making the Prime Minister's Commission of Inquiry redundant. The council argues that some members of the commission have conflicts of interest because of their previous links to ACM or involvement in legal cases concerning EMCO. EMCO management maintains that it has restored financial stability, protected public funds, and corrected past governance problems. The council says it will continue safeguarding the university's 55 million emalangeni reserves and will cooperate with the parliamentary investigation while awaiting its final report. This statement was issued by the University Council of the Eswatini Medical Christian University. Anguvusele ngwanele muhle phinze ngomukele tindzabeni takusihlwa utifunzelwa ngixolani wakandwandwe kanti-ke ngwanele muhle singahambi nato kade ake sibuke tihloko letihamba embili kilo lilanga lanamuhla. Imbube yemhlaba ithelekile eveni laseNingizimu Afrika lapho iyongenela khona umhlangano wabaholi bemave besifundza leSanders neAfrika wekucembulelana nokutemthelo isakhu. Kanti-ke imbube yemhlaba ingenela umhlilanga lekucala lomhlangano wesakhu lapha eveni laseNingizimu Afrika eCape Town. Njengoba evikini leliphelile lidolobha lakaManzini limemetele kususwa kwamabhasi esikhumulweni sawo aye kuleto letikhashanyana lushintsho lubheke ukuthi lucale khona elangeni lakusasa. Nati-ke tindzaba-ke maswati lamahle ngalokugcwele. Imbube yemhlaba ithelekile eveni laseNingizimu Afrika kuyongenela umhlangano welanga linye wekucembulelana ngakutemthelo emaveni lasesifundeni leSanders neAfrika kanti-ke ingwenyama ipheketelwe inkhosikati Makela Gija. Ngalesine kusihlwa ingwenyama inyathele esikhumulweni setindiza eCape Town International Airport edolobheni leCape Town izingathwe inkhosikati Makela Gija. Ingwenyama yemukelwe libandla libe lifake ekhathi licusele live leSwatini eNingizimu Afrika High Commissioner Lindiwe Kunene ngesikhathi ifika eveni leNingizimu Afrika kutawuba ingcenye yemhlangano wemfica wenhlangano yemave lasesifundeni leseNingizimu Afrika yekucephelelana umthelo iSouthern African Customs Union SACU.
Umhlangano utawuvulwa ngalokusemthethweni ngaleSihlanu ekuseni eCape Town International Convention Centre kanti utawugcila etindzabeni letinhlose kucinisa kubambisana kwalamave etinhlangosini letifaka ekhatsi tekutsengiselana kubambisana ngakutemnotfo nekucinisa tinhlelo tekutfutfukiswa kwemisebenti lemikhulu nekwakhiwa kwemafeme ekukhicita. Ebandleni lelisengetsesile kunemvana Nkosi Mbuyisa, umvana Nkosi Bongekile nendvuna Gxomenanyeni Magagula. Indvuna tembuso letsingatse Ingonyama, indvuna yetemafa Neil Rickenberg, indvuna yetemabhizinisi Mancoba Khumalo nendvuna yetangephandle nekubambisana nalamanye emave Pholile Shakanto. Lebika kwetindzabeni ngisandile Makhanya edolobheni leCape Town eVenda eNingizimu Afrika. Ke imbube yemhlaba echubeke yangena langa lekucala lokomhlangano tekucembulana kutemthelo baholi bemave lasesifundeni leSandton neAfrika. Kanti ke lo mhlangano ungenelwe bemaholi belive laseBotswana, laseNamibia kanye lalapha eVenda kanye laleli laseNingizimu Afrika. Ingonyama inyathele eCape Town International Convention Centre yaba yingcenye yekuvulwa kwalomhlangano wenhlangano legweleka umthelo emave lasihlanu esifundeni leseningizimu neAfrika nokuyiBotswana, iLesotho, live leSwatini, iNingizimu Afrika neNamibia. Labanye baholi labangenele lo mhlangano kube ngumengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa, mengameli Duma Boko waseBotswana, mvunankulu waseLesotho Samuel Matekane namengameli waseNamibia Nentumbo Nandi-Ndaitwah. Baholi batsingitse tindzaba letiphatselene nelikusasa lalenhlangano ikakhulu ukuqiniswa kwetinhlelo tayo letfaka ekhatsi umgomo strategic plan wekusebenta kwalenhlangano weminyaka wa-2022 kuya ku-2027 lapho bekubuka khona ukuthi emave sekahambe kangakanani kufeza tinhloso talomgomo letibekiwe. Lo mgomo ubuke kuthuthukiswa kwemisebenzi lemikhulu nekuthi kwakhiwe emafema yokukhicita industrialization kiso sifundza sakasakho ikakhulu ngobe umnotfo walesifundza uncike ekutheni emave abe nemintotfo lecinile kuti yakhona ukuxuba inhlelo tawo tekutsengiselana. Avula lo mhlangano ngalokusemthethweni mengameli waseNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa udumise kuphikelela kweminotfo yesifundza sakasakho noma umnotfo wemhlaba untengantenga. Umemedeleke netinhlelo letawucinisa iminotfo yemave yakasakho letfaka ekhatsi isikhwama se-Regional Development Fund lapho khona lenhlangano itawubembisana nelibhange le-African Development Bank ekufukuleni uhlangothi lotakhiwo kumave yakasakho. SACU has lived through empire, 2 world wars, the Great Depression, the struggle against colonialism, when our nations yearned for freedom and independence. It has also lived through apartheid and the birth of independent African states and the transformation of our own region. Few institutions anywhere in the world have demonstrated such endurance and resilience as SACU has done over 116 years. 3 years on, the global economic environment remains precarious and uncertain. It continues to be marked by trade tensions, tariff disputes, supply chain disruptions, as well as growing economic fragmentation. In this increasingly contested global trading system, the need for our continent and our region and our customs union to strengthen its economic resilience has become all the more greater. A reimagined SACU, therefore, becomes the vehicle through which we would enable our region to navigate the turbulent economic environment that the current moment presents us. Kulo mhlangano livela kangwane beligamile kulandzela ukuthi mabhalane lomkhulu lomusha kuyo inhlangano yakasakho Dumisani Masilela uLiswati lelike laba nangumphathi wenkampani yahulumende lebutha umthelo yeSwatini Revenue Service. Mabhalane lomkhulu uchaze ngetinhlelo letitako letihlose ukuthi kube melula kungena nekuphuma kwempahla emkhatsini wemave yakasakho.
SACU is exploring the concept of a seamless, non-stop border trade environment, which is aimed at transforming the movement of the goods across the region through greater integration, automation, and harmonization of our border processes. It is anticipated that a clearer policy direction and implementation pathway for this concept will be established by the end of the current fiscal year 26-27. In addition, SACU is advancing its trade modernization agenda through the development of a regional framework for trade digitalization and digital transformation, which will provide a strategic roadmap for the adoption of digital technologies to facilitate trade, improve regulatory efficiency, and enhance the competitiveness of our region. SACU is also undertaking work to develop practical tools and frameworks and mechanisms to streamline the administration of sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, and non-tariff barriers. This is with the objective of reducing administrative bottlenecks, improving regulatory coordination, and facilitating the smoother movement of goods across the common customs area. Kulo mnyaka livela kangwane ekubheke ukuthi lithole imali lengu-11.7 billion emalangeni enhlanganweni yaka-SACU. Imali lechamuka kule nhlangano ibalulekile eveni leSwatini kulandzela ukuthi yakha ingcenye lengu-30% ekhulwini kumaphakelo elive, ichube netinhlelo tentuthuko, isekele kukhuliswa kwamaholo etisebenti tembuso, ibuye ibhadale nabosomabhizinisi labathengisela hulumende impahla. Indvuna itemafa Neil Rickenberg ithi imali letfola live kule nhlangano iyasebentela sive njengoba isekela emaphakelo elive laqukethe imali lesekela tinhlangosi letfaka ekhatsi temphilo, temfundo, imisebenti yentuthuko nato tonke tinhlelo tahulumende weNgwenyama letenta kutsi impilo yesive ibe ngcono. We need to keep in mind that SACU funds the budget, meaning that in the budget we have money for schools, we have money for hospitals, we have money for roads, all the things that government does. The 36 billion emalangeni we're spending this year to help eMaswati on all these different fronts is really what SACU does. So SACU contributes directly towards all that government does to be able to help people. So at the moment that people can say, well, you know, I don't feel government. Does your children go to a school? Do you drive on a road? Do the police help you if you're in trouble? Is the army protecting you as a government? You can go through all of these things. Are you going to a hospital? Are you getting... People can say this about government, but the truth is everybody knows government is doing what it can. Is it perfect? Far from perfect. But there is a strong attempt to continue to improve and to continue to do what it can. So is SACU money working for the people? Most definitely. SACU money is definitely helping eMaswati to be able to get services from their government. Ngesikhathi uvala lo mhlangano ukuvele ukuthi livele Botswana ngilo lelitawuthatha kuba ngusihlalo lolandzelako kule nhlangano. Mengameli waseBotswana Advocate Duma Bhoko uthembise ukuthi utawusebenza ngekukhandlela okukhulu aqinise tinhlelo letakhelwe ukuthuthukisa umnotho wesifundza saka-SACU. Botswana, as the incoming chair of SACU, will do everything that can reasonably be done to advance this course. And we will be with you at every step of advance. We will walk together because the charms and allurements of our togetherness trump any and everything that could even remotely seek to divide us and tear us apart. Na uvala lo mhlangano kumenyetelweni kusungula kwesikhwama sa-5 billion emalangeni lesitawusekela imisebenzi lemikhulu nekuthuthukiswa kwemafema ekukhicita kumave yaka-SACU. Emave abuye atibophelela kabusha ekuthuthukiseni inhlalakahle yebantu bakumave yaka-SACU lababalelwa ku-72 million. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya eCape Town International Convention Center edolobheni leCape Town eNingizimu Afrika. Ummeli welive laseBotswana umnumzane Duma Bhoko sewudumise buholi beNgwenyama waveta ukuthi-ke akukho lula kuba iNgwenyama ngoba kunetindvo longakhona ukudinda kanti-ke lo mengameli ukuvete emhlanganweni ukucembelelana ngokutemthelo lobanjelwe edolobheni eCape Town eNingizimu Afrika.
I must confess publicly that the more time I spend with the king, the more I thank the heavens up aloft that I am not a king. It is not as easy as it appears. It seems to be a very difficult, painfully onerous responsibility. He tells me that he is prohibited by culture from attending any funeral, even if it were the funeral of his closest relative. He cannot. He cannot even interact closely with any person who is in mourning. Difficult life. Painful. I wouldn't survive in that role. He also cannot attend even the birth of his own children. He cannot see them immediately after they are born. He can only see them after a period of at least 3 months. And you sit there and you think, at some point, I wish I were a king. No, it's one of the most difficult jobs, and it takes a great deal of fortitude, strength, and character to occupy that station and discharge those functions, and do so with a kind of poise and elegance and equanimity that His Majesty discharges these functions. We appreciate the work that you do, the guidance that you give, and the friendship that we all share in this closely knit family that we are. Ilitiko letemafa eveni laseNingizimu Afrika inogodongwana ithi kunemavi langesheya kotilwandle lafisile kuba ingxenye yemave tekucembelelana ngakutemthelo isakhu lenhlangano ivetile ukuthi yona isebentela ebaleni ngako konke kuze lapho nabafisile kuba ingxenye kubatobona ukuthi bangahlukaniseki ekhathi. It's not a SACU that undermines, it's the other way around. The countries that are negotiating with us, right? The Americans, for instance, they want to negotiate on a bilateral basis. They want to zoom into Lesotho, zoom into Botswana, zoom into South Africa, which, if allowed, will undermine the integrity of the Union, okay? The Chinese want to negotiate with us only with those countries that they've got diplomatic relationship with. So they may have 1 or 2 countries that do not have a relationship with China, which they say they don't want to have anything to do. But as a union, we've agreed we're not going to allow that divide by our negotiating partners. iCash Hardware offers a wide range of industry-leading
an emergency, the golden hour, can make the difference between life and death. That's why Eswatini Med ensures access to professional emergency medical assistance when you need it most. Qualified emergency teams provide rapid response, expert pre-hospital care, and, when necessary, transfer patients to the most appropriate healthcare facility or center of excellence for specialized treatment. When an emergency strikes, don't delay. Get help immediately. Contact any of the following emergency numbers: AfriCare Emergency Medical Assist at 1112, Chivas Ambulance Service at 7699-0911, Emacare Ambulances 0966 or APR at 977. Eswatini Med, dependable, affordable healthcare cover. Mvivani Biggest Bride 2026 seyifikile mhla ka-23 July Educational Day lapho abafunzi batobe banema-Khoisan nama-Bushman kutoba ngo-50 emalangeni nje kuphela umfunzi. Ngemgcibelo mhla ka-25 July sengilo lilanga lelikhulu le-Mvivani Biggest Bride lapho kutoba nemidlalo wesibhakela kuchuthelana dihlamane tabomake nabobabe. Bakhona abahlaveleli basemaveni angaphandle kwakuleli kufaka ekhathi iSouth Africa neMozambique nebahlaveleli bakuleli. Ikhona iCaspian imidlalo yebamphana. Inyama yona itobe ibekwe elahleni. 180 emalangeni ama-Alibert tickets, 200 emalangeni ededeni. Akhona ema-packages lahamba nekwekosa lingashona kuqala i-all night gig 6 to 6 akulalwa emavuso trade center kaManzini. Mvivani Biggest Bride uyilethelwa Mphilane Maswati abambisene ne-Mviveni kanye neBabu Robertson. Iphinze ngikubingelele ngwane lomuhle ngiphinze ngikwamukele etindzabeni takusihlwa ke sibonga kakhulu kulabo labahleli nathi sebemukele labo labasenza kuvula wona umsakazo weChannel eMaswati sitaqhubeka nato ke tindzaba. Njengoba evikini leliphelile noma emalangeni landlulile idolobha lakaManzini limemetele kushintsha kwamabhasi estation sawo lesidzala kuya etindzaweni letahlukahlukene. Kanti ke elayinini lami ke senginaye ke umnumzane Phumlani Mathe lochumanisa sive nalo masipala welidolobha lakaManzini lota sitshela kabanti ngalo lishintsho lokubheka ukuthi licale khona kusasa elangeni lokusako. Angikuvusele Mathe ephinze ngikwamukele etindzabeni takusihlwa. Ngiyavusela kakhulu kuwe Xolani, ngivusele kubo bonke lababukela lona etindzaba umsakazo. Sibonge kakhulu isikhathi sakho Mathe. Mhlawumbe nje ungake sokuchazele umbukeli ekhaya ukuthi engabe emabhasi sekatawuma kuphi ngoba sivile ukuthi kutaba nelishintsho lolukhulu emabhasi atawuba sestation letintsathu. Engabe nje ungakuchazela kahle umbukeli ekhaya ukuthi kutawuhamba njani? Ngiyabonga msakati. Masipala wakaManzini akathanda kwatisa sive msakati kwekuthi njengoba nje bethola ukukhulunywa kusasa ke iyaqala i-renovation ye-bus rank letawusho ukuthi tinqola letlasha sive setitawu relocate tiye ema-bus rank lamathathu la temporary msakati. Ngidawucela kuvete siveni msakati kwekuthi sine Old State Fair lapho khona timoto letawukanekisa khona ngiletiphuma tibheke eWest lokho seliphuma tibheke eNazarene timoto nje ngiyabekisa letibheka bombabane titabe time khona e-Old Trade Fair. Bese sine satellite bus rank msakati lapho tinqola letiphuma tibheke e-East titawuma khona tinqola letiphuma tibambe Moneni tiyenzawo lenjengabo lomahasha. Bese sine Riverstone ke msakati lapho kutabe kukanekise khona tinqola te-interstate lokuma cross border titabe time khona e-Riverstone. Ngicela kuveta ke futhi msakati kwekuthi kunema drop off zones lapho tinqola titawuhamba tibashiya khona abantu ekhatsi edolobheni solo sisendela kona ukuthi kube convenient babethudane. I-drop off zone yecala nje msakati ilapha eMzinene nawo yongena edolobheni. Bese sine drop off lenye eMozambique Hotel, lenye i-drop off zone iselichaga, lenye isemaphoyiseni kaManzini, lenye ibe semakethe. Emva kokuma emakethe ke tinqola titabe setiyangena kulama renki lesengiwabalile msakati.
Mhlambe nje Mtilankhatha njengoba sesibona ukuthi sekululile lapho khona kumakhona siteshi temabhasi engabe ku Steven seMaswati lesiphuma emsebentini sekuhlwile engabe kuphepha kwaso kunganani nikubeke kuphi ngilo masipala njengoba nje sesiyathi ukuthi sedikhasta ebusika sekukhanza kusekuhlwa nasekushaya bo5 entsambama. Msakati siyabonga kakhulu umbuto lomgcokana kangaka. Kulo umsebenzi sibambisene kakhulu Msakati nabo bafana bembube le batabe bathe sabalala idolobha lonke babuke kona kuphepha kwesive. Sinaye ke futhi ne-security yakhe masipala Msakati letabe nayo ithe sabalala isita sona sive phinde inaka kona kuphepha kwaso. Msakati ngitawucela nje kuveta lokumcoka futhi esiveni kwekuthi siteshi saseNazarene sitabe singasebenzi sona lokusho ukuthi sive sitawuthatha dinqola eNazarene dinqola bese sibamikisa ku-any offload 3 laba yomsebenzisa wemarenk letinqola leto ke Msakati titabe disithatha sive mahala. Lokunye ke lengangeta kulombuto wakho Msakati kwekuthi uma kukhona mhlambe sivele siva ngazuthi cha sifuna ukureporta noma ukubuta ngicela kusipha inombolo lethi 76088 labata ukhuluma khona na Justice ngiphinde sive ngisiphe inombolo yakhe masipala lethi 78082333 Msakati lapho khona bangashaya sive nakhona lokuphuthumako sitabe sikhona sisite sona sive Msakati. Mhlambe kwekugcina nje Mtilankhatha ngicolise ngokujubala lona lwimi engabe bosomabhizinisi labancane kakhulukati naba lesibati ngabodobhaphasi lebesibati ukuthi babonakala madudane engabe bonani babukele yini nalokuthi ke njengoba lesimo selithu sesishintshile ngalebusika sokhanza kunetimvula engabe letakhiwo noma lana lokuthiwa ama shelter sive sivakele sikhala ukuthi lasiswa khona kude ama shelter ningimasipala indawo endanjani ngalo kakhulukati kulabo somabhizinisi labancane. Ngiyabonga Msakati. Bosomabhizinisi bethu labancane lama vendors Msakati ngicela kuveta isivene ukuthi bakhona ku omathathu lamabhasenki lengwabalile lokusho ukuthi nje batabe bachubeka basebenzela khona. Bese ke Dobha Pass Msakati njengoba sowubutile utabe akhona lapha eTrade Hub. eTrade Hub yethu ke ngilapha ngasemarobotini aseNazarene lapho ke batawusebenza njalo ngemsobuluko ngalesihlanu nangemgcibelo Msakati Dobha Pass utaba atholakala lapha eTulu. Etindzabeni ke te-shelter Msakati kusho nje esiveli ukuthi lena i-temporary relocation Msakati. Lapho khona konke lesitabe sikuthinta kutabe temporary sitawuzama sisebenzise tona tamlelo letinkulu nato letinye tindlela leti temporary tekuvikela bona bosomabhizinisi bethu but nje lokukhulu ukuthi ku temporary Msakati sitase siyaphuma seyilungile ibus rank sesibuyela ibus rank lenhle kahle lenema shelter nako konke lesikudzingako sive. Sibonge kakhulu Mathe mhlambe nje ngaba kumvalelisa umbukeli ekhaya unekumcinisekisa ukuthi lolushintsho lolutako umbukeli ekhaya akangakhathateki utawucuba nje kube njengoba bekujwayelekile nokuthi ke ningimasipala indaba enibonakala khona edolobheni kaManzini nathi sitawucubeka sinilandzelele ukuthi engabe lokho lenikuthembise sive kuyenteka yini kusenteka intuthuko edolobheni kaManzini. Ngiyabonga Msakati sitawuthanda singimasipala wakaManzini kusinika isiqiniseko lesikhulu sive sekuthi sikhona ebus rank sikhona ko onke emabus rank kulo lonke idolobha sisekela sona sive sibonge futhi ngoba solo siqalile sikhulumisa indzaba Msakati sive siyatshengisa ukuthi siyalandzelela siyabuta siyaphendvula sive ngingasicela ukuthi silandzele emakhasi amasipala Msakati lapho khona nawuthi nje municipal council of Manzini uyakhona ukuthi uthole emakhasi ethu bo Facebook nato lonke lamanye ama-page lapho khona siyikhipha ngeluhla luhlelo lale relocation lesendako. Siyabonga kakhulu nje kubambisana nesive nawo onke ama-stakeholders lesibonako nengishisekelo Msakati sive lesinayo sebus rank lensha lesibuka ukuthi sitabe sinayo ukuthi emadvutane kuhamba kahle konke Msakati. Sibonge kakhulu Gubevu sibonge kakhulu Mathe isikhathi sakho kanti ke ngone lomuhle ke lo bekungiphumlani Mathe lochumanisa sive kanye namasipala wakadolobha laManzini kulandza lishintsho litawenteka kanti ke sitawuchubeka nato ke tindzaba
Liphini landvunankulu imbungathuli idladla lithi-ke leMaswati noma-ke live lase-Taiwan selifana njengemndeni kileso sive seMaswati, kanti-ke lokhu kulandzela ukuthi lelive linikelele tintfo litaba lisito kuleli hhovisi leliphini landvunankulu kuphunga tehlakalo eveni. Besihlangene virtually netihlobo tethu tase-Taiwan bese singasasito tihlobo kepha sesingumndeni. Lenye organization ibitwa ukuthi Happy Home World Alliance International Organization. Kulandzela loku ingwenyama lekwentile ngebirthday yayo kubusa kwayo kunene ya 40 years bangathanza kwekuthi vele lobudlelwane bethu bundlondlobale bathi-ke bafuna ukutibongela ngetindlela letitsite. Lokunye kubonga kwabo ngikulokuthi ahlanganise tihlobo tethu tase-Taiwan batfole tintfo labangakhona ukukhombisa ngayo ukuthi bajabule kangakanani ngaloku lokwenteka kwekuthi si-enjoye singeMaswati lo 40 years nalo 50 years nabo na president wabo. Ubese munye wathi na utawudonate i-container letawuletha letintfo la ekhaya. Laba kudonate-le-ke lokunye bebangibuta ukuthi ngingafisa ini singiloli hhovisi basi Nini benkosilenhle ngenxa yaso ke isikhathi siphoceleke ukuthi sitigocise ke tindzaba takusihlwa, kepha ke singatigocisi ake sibuke leto letihambe embili kuto tindzaba tanamuhla. Imbube yemhlaba ithelekile eveni laseNingizimu Afrika lapho ingenele umhlangano wabaholi bemave besifundza lesendas ne-Afrika wetekucembelelana ngakutemtselo. Imbube yemhlaba ichubeke yangenela lona lilanga lekucala lemhlangano waSACU wetekucembelelana ngakutemtselo lobongenele baholi bemave lokufaka ekhatsi live laseBotswana laseNingizimu Afrika kanye nalelo laseNamibia. Kanti-ke njengoba evikini liphelile lidolobha lakaManzini lamemetela kususwa kwamabhasi esikhumulweni sawo lesidzala, lolu shintsho kubheka ukuthi liqale elangeni lakusasa. Ngaleto-ke ngwanelo muhle sitawutigucisa tindzaba takusihlwa losakufisela busuku lobuhle nguye-ke Xolani wakandwandwe ube nobusuku lobuhle.